Hey, sanibona bafowethu, sanibonani. Ndiyathemba ukuthi niyaphila guys. Ndiyathemba ukuthi konke kuhamba kahle. Ndiyathemba nje ukuthi konke kuhamba kahle bafowethu. Namhlanje kuseni sibulisa nje sidumelisa. Dikukhelemele wami ezinsizini zakulo mhlaba bawo. So ngithemba ukuthi ni right bafowethu, ngithemba ukuthi nje ni right ekseni konke kuhamba kahle. So njengoba ngishilo bafowethu nathi kungenzeka kuba kwi-social media ninganqabi kakhulu. Yazi ukuthi abantu abaninzi baloko befollower ke uSimba wenzani, uSimba kwathini. Bafowethu nikhona. Ndikhona nje ukuxakeka nje. Ukuxakeka. So ndibonge kakhulu ama corrections ku live ebendinayo last time. Ndifuna ukubonga nje ama corrections bafowethu. Yazi menisenza live ninguSimba ndinake. Bakhona abantu abawulandelayo live but ndinguSimba nje andinaki. So ndibonge kakhulu ama corrections. Kunabantu abaye bani correcta nje bathi yabona ke Simba lana bekufanele ukuthi wenze kanje na kanje. Yazi bafowethu sometimes mose groundini akufani noba sikhuluma. Akufani noba sikhuluma sometimes. Kakhulu izinto xa zingahambi ngendlela yakho uyabona obufuna ngayo. But nje sibonge ukuthi siphinde sikwazi ukuthi sibe sonke bafowethu. Sibonge nje sibonge guys. Ibhangela bafowethu abantu kade abantu bayanifonela most. Bayanifonela bayabuza ukuthi Simba singakwazi na ukuthenga ibhangela kancane kancane. Kusho abantu ke bafowethu. Akusho mina. Kusho ntoni? Kusho abantu bathi singakwazi ukuthenga ibhangela kancane kancane. So ngicabanga ukuthi abantu bafowethu kumele nami ndi-understand. Kumele ukuthi nje ndi-understand bafowethu. Ndiyazi ukuthi into ka 1.5 bese ndiyikhiphile. Indaba ka 1.5 eyebhengela bese ndiyikhuphile bafowethu. So into eyenzakalayo ke guys ne nicabanga ukuthi lento ka 1.5 nizoyihlehlisa guys sibuyele ku 1002 because ubufakazi kade ndibufuna andibutholanga ngendlela ebendifuna ngayo. Uyabona ubufakazi bekade ndibufuna andibutholanga ngendlela ebekade ndibufuna ngayo. So ibhangela lisekhona, ibhangela liyasebenza, ibhangela lenza izimanga bafowethu. Lisebenza kakhulu ibhangela. Lisebenza nje kakhulu. Uyabona? Lisebenza kakhulu. So into engizoyenza nje kuphela la ema pricing. So buyela kwi normal price ka 1002. Because most yabantu manje sebelithenga ibhangela andazi bangu January guys but I think no January but lithi no funeka abantu nabo understand. Iprice sibuyela ku 1002 and siphelele ku 1002 bafowethu. Kahle kahle siyaphambili sibuyele emva. Nikhumbule ukuthi ndithena xa nizokhuphula iprice ndiyazi ukuthi abantu abaninzi bazoyicacisa ngendlela yabo kakhulu ku YouTube. Ndithe xa nizokhuphula iprice bafowethu ndathi nizoninikeza ubufakazi. So ubufakazi sebuza ngama voice note andiyithandi konke because of vele abantu enibalapha ngabantu abakhulu most yabo. Abantu enibalapha nje bakhulu elifeini bafowethu.
uyabona ngabantu abathanda i-private abanye babo i-most yabantu endibalaphayo uyabo. So xa nithi ngabantu abakhulu la sikhuluma lana bafowethu ngama-church leaders la, you understand, lana nikhuluma ngama-church leaders not nje icawe ezincinci uyabona. La ndikhuluma ngabantu abasebenza ezikhundleni ebhenki, you understand, thetha ngabantu abasebenza ezikhundleni ebhenki kusho ukuthi basendaweni eziphezulu. So that's why i-price benithi nizoyikhuphula, you understand, that's why benithi nizoyikhuphula i-price eyebhange la kwenzela ukuthi sikwazi ukucontrola ntoni, sikwazi ukucontrola abantu, uyayibona. So into enjalo nje bafowethu, that's why benithi lento i-price ndizothini, i-price ndizoyikhuphula because benifuna ukucontrol uline kahle kahle, uyabona. So njengamanje anifuna ukuniqhatha bafethu, nizothengisa ibhangela nje, nifuna iphepha la, nizothengisa nje kuphela ibhangelo kwamanje because of nintshele nge3 months nathi nizoke nithatha i3 months estop, ndike ndime kancane, nizoke ndithi ukuthatha ibreak kule 3 months le, uyabona. So nizoke ndithi ukuthatha ibreak but ibhangela lona nizobe ndilithengisa bafowethu, nizobe ndilithengisa ibhangela. Emntwini othi ufuna ukuposela ibhangela, emntwini ofuna ukuposela izinto but andisebenza abantu kule 3 months, uyabona. Le 3 months engizoyithatha andisebenza umuntu kuphela, umuntu ndimnikeza into zakhe. So after 3 months kungona nizobuya ndithi nisebenza abantu. Where's my paper na? Yabona endlini sometimes kunomuntu okubekela izinto kucaphukisa ngalento mawuthi mhla uthi yaziphathela. Uyabona. So izinto zinjalo nje bafowethu, kusho ukuthi nje kule 3 months lena kuzoba yi3 months nje madodo. Awu sengisisho bani sakwazi nokubona notyiwa. So le 3 months lena bafowethu uyafona nje kuphela kule, uyafona nje kule 3 months le, uyabona, because of izinto enizoba busy ngazo uzofona nje kuphela. Ibhangela lizobe ling-1002 emntwini othi yalifuna. Angeke nithi nithengisa ibhangela kanti ndlala ngabantu bafowethu, lento le iyasebenza le, ubufakazi bukhona buninzi kuphela abantu basabukuza ngaphambili. Ubufakazi bukhona buninzi kuphela abantu basabukuza ngaphambili, uyabona ne, abantu basabukuza ngaphambili but ubufakazi bona bukhona buninzi, buninzi ubufakazi, uyabona. So izinto zinjalo nje bafowethu, konje funani na, okay, olive oil. Hayi bona ubufakazi bafowethu ndiyabugaranta, bukhona, yabona, bukhona. So indlela enizokwenza ngayo kusho ukuthi ubufakazi bonke sebuzoya egroupini, because of obunye ubufakazi benibatshela abantu ukuthi obunye singabufaka egroupini, uyabona ne, sibukhuluma ecaleni, uya understand. So ubufakazi buzoya egroupini la khona wonke umuntu azobuthola ubufakazi, uyabona, la khona wonke umuntu azobubona ubufakazi. So khona abantu bezojwayela ukuthi nalapha kumele sifakaze online because kunomuntu ozosizakala ngalento yenzayo, kunomuntu ozoncedakala. Abantu guys kudlalwe ngabo baqolwa abantu kwadlalwa ngabo. La kwibhangela andidlali ngabantu bafowethu, create into inamandla, lento le iyaphila. Into yebhangela inamandla, iyaphila. Abantu abaninzi basizakela, abantu abaninzi basizakela, uyabo. So kule 3 months ke bafowethu ngizobe nimcreatela nje, ngizobe ndinenzela izinto ndifuna ukuniqhatha, ndifuna ukunenzela and ndibonile ukuthi abantu abayifunayo ukuthi bakhululeke, ukuthi bakhululeke. Uyasebenza, awunamzi, awunani lutho, uyodlula ngumuntu ongasebenzayo, ongafundanga. Ufundile, unezitifiketi, uhleli nazo, awusebenzi, uloku khala ukuthi imisebenzi ayikho eSouth Africa. Abantu baqashwa nawe endene eSouth Africa,
Aniphuphi lapho mina bafowethu. If ukhona umuntu ocabanga ukuthi ndiyaphupha khawunitest. Khawukunitest nje ucabanga ukuthi ndiyaphupha khawunitest nje. Yabo, ingakho abantu begcina besithi hayi obani bathwele. Yebo. Khawunitest nje. Ukunitest. Ungathi mase uthatha ibhange lo relax kwezinye izinto. Idlozi sometimes iyaliphoqa. Idlozi liyacengwa, sometimes iyaliphoqa idlozi. Uyayibona? Uyaliphoqa usho ukuthi ndifuna into eso, ingakho ufuna ulibonisa indlela idlozi. Ulinikeza i-direction ukuthi i-direction thina nansi into esiyifuna. Uyayibona? Idlozi iyaliphoqa bafowethu. Uyaliphoqa idlozi ulitshele nje kuphela banifuna ukuphumelela nifuna imali. Ukuthi wena njengoba ungafundanga ufana noSimba kohlangana njani empilweni lidlozi lizobona ngoba wena ufuna imali. You understand? Mina nifuna ukuvusa umzi wasekhaya. Ukuthi uyovusa njani umzi wasekhaya kwathini kobonakala phambili. So uNkulunkulu endimsebenzisayo idlozi endilisebenzisayo. uMoses methunywa uMoses uNkulunkulu emthuma. Konke kwakubonakala phambili. Ukuthi uNkulunkulu kunezinto ezispecial bafethu nabantu ngayibeka nithini. uNkulunkulu methuma uMoses. Kusho ukuthi nawe uMoses wabuza ukuthi ngizothetha kanjani nabantu ngakwazi ukuthetha. Athi uNkulunkulu anzokunikeza umuntu phambili. So nawe xa ufuna ukuvusa umzi wakho, ufuna ukuvusa umzi wakho kwenu, uzobona phambili. uNkulunkulu uyokudibanisela phambili nedlozi. Yabo, so ibhange labafowethu ndilibeka la kuthiwa intoni konje. Lilapha ku1002 ibhangela. And le shift liku1002. Khathalekile nje bafowethu. Kade kusetyenzwa. Yeah. Ayisebenze kahle bafowethu kusuka ngoOctober nabantu enisebenze nabo sebenze kahle kakhulu. Sebenze kahle kakhulu. Itse dijo tsa drink ya gago tlonka drink ikae. Ya papate please papata matsogo. Ya wabona ya tsamayo dula uphezulu. Ya Kiye le banana batla banana. Batla banana. Tlonka. Batla. Tsamayo dula o shebela TV go dimo. Tsamayo shebela TV go dimo. So kunjalo nje bafowethu. Kunjalo nje. Sebenze kahle kakhulu. Abantwana bakaNkulunkulu. Bonke nje kakhulu bafowethu sisebenzisene nyane shem ngaba ndiyaxoka nje sisebenze kahle kakhulu. Okay. Kosu Jesu liphuzisa amanzi awe emthunje. Kosu Jesu. Hello. Yeah. Yeah, imaso. Imonati mosikimuki kini ki super imnata ki strawberry flavor. No sentlo tlo itlo imonati. Imonati. Tsamayo dula go dimo. Tsamayo dula go dimo.
Ushabeletse Popeye. Oh. Yeah? Kana khotsa Popeye. Okay, tsamayo go dimo. Ya, kunjalo nje bafowethu. Kunjalo nje. Sisebenze kamnandi shem, sisebenze kamnandi. Kusuka nje ngo-October bafowethu ngise Carletonville. Senza umsebenzi wedlozi. Anizongixolela ifundo yayishisa bafowethu, ndiyazi abantu abaninzi bathi hayi ipheka ngama degree athile uxolo bafowethu. Indoda igilekile. Igilekile indoda. So xolo phezulu. So bekumnandi eCarletonville guys. Bekumnandi sisebenza. Abantu bephila bafowethu. Izimanga zisenzeka. Sibonga nje uNkulunkulu ukusithwala kusuka ngo-October. Empilweni ya. Ibeke fridge phezulu baye batlanga. Kitlo akere kitlo bitsa ke fetsa go dira tsamayo e o fridge lo go dimo not e. Kitlo fa na ma relax. Kitlo finyama. Oh yeah, sure. So inamba enitholakala kuyo bafethu nazi ukuthi kule 3 months guys kuyokwenzeka ukuthi nginqabe na kwi live. Ekwambeni kwesikhathi kuzokwenzeka ukuthi naxa unifuna lapha ko live unganitholi. Kule 3 months le. So inamba enitholakala kuyo ile kwi bio ethi 064 977 5263. Inamba enitholakala kuyo. Inamba ithi 064 977 5263 kusasa lilanga lokugcina. Ndisebenzele eCarletonville kusasa lilanga lokugcina lizobuya after 3 months. Yabo. Lilanga lokugcina ndiyabona amakhola ayangena abantu ko Rustenburg ko KZN kuninzi kuhlangahlangene but bafowethu kusasa lilanga lami lokugcina. Kusasa umuntu othi ufuna nje kuphela ibhangele elizomqhaqhela izinto zokunikeza ibhangela but ukusebenza ilanga lami lokugcina guys. Ilanga lami lokugcina. Xa usuku ufuna ibhangela uthunyelwa lidlozi lakho qha kuphela iyangabaza. Yabo uyadoubt inkinga yakho. Mawusuku ufuna ibhangela uthunyelwa lidlozi lakho. Lile likuthinda ukuthi khawuthile lensizwa lo uSimba. Khawulithathe libhangela nawe ukulijonga ukuthi linjani. You understand? Ulokuziva nje ndiyalihalela libhangela lika Simba ndiyalihalela ibhangela likhona liyasebenza bafowethu. Ngawubeva bekhala abantu kwase groupini ngawubeva abantu bekhala bethetha abantu. But inkinga abantu bayazi. Bayasizakala abantu abaninzi and bayasholo ngomlomo sibonge kakhulu bafethu ukukhuluma iqiniso. Ngoba nokho nje uyabusiseka. Yabo, nokho nje uyabusiseka ukuthi ukhuluma iqiniso ebantwini uyabusiseka nangoko. Ungadla amandla kaNkulunkulu ungadla amandla wedlozi naNkulunkulu lokusithi hayi mina ndibona umahluko. Funa uthethe inyani ukuthi hande lithathile ibhangela lika Simba ndabona u1 ndabona u2 ombonileyo. Ungasipretendeli usiactele thina. Asinaxesha lakho. Ungapretend uact. Yabo. Mawuthi wena ubone 1 ubone 2 ube nyani uyibonile. Ngoba omnye umuntu ozophila ngalento oyithethayo. Abantu kade bezibuza hey Simba athetha nje into ezininzi. Yeah.
Asho. So mina ngithanda abantu xa bethetha inyani banikhuthaza mina bafowethu. Yabona abantu xa bethetha inyani anikhuthaza kakhulu. Esitofisi ndiswine eSpa nizokhumbula bezimbini. Ngizonibonisa nje soon. Safuna ukugqibezela. Ungacabanga ukuthi ibhange laliphelele lapha. Yosathana. Ungacabanga ukuthi ibhange lasesitofisi. Ungacabanga ukuthi ibhange laliphelele la. Khuba kaSathana. USathana unjalo, uSathana uyakhohlisa. USathana unamanga, uSathana uzenza ongathi nguye. Thengisule le nto le ndinibonisa mina. Ukuthi mina ndidlali mina ndiyonsanga nibhenywa. Xa nisuke ndithetha ngantoni ndithetha ngale nto le. Sithetha ngale khophe encinci nansi. Andiyonsanga nibhenywa. Hawu. Zondenza idoti la. Zondenza uLazaro. Sathi siphila kayi-1 wena ubucabanga basiphila kayi-100. Nasi isitofu ithi ngibonise kakuhle. Ndiwine nazi le nto ibhodlela amabhodlela amabili. Ndawina nazi izitofu zimbili. Ngenxa yelibhangela. Ngenxa yelibhangeleli. Uyabona? Sihlale kanje. Ngifuna ukuthi uSathana akabone kahle namhlanje. Lo Sathana aphikisayo. Ndifuna akabone kahle ke namhlanje. Nasi. Njengoba uzibonela. Imikhuba yantoni? Imikhuba yebhangela ke le. Nansi. Orithi ndiyibuyisele ngapha ikamera mhlambi kumhlophe kakhulu. Abantu ababona. Abantu ababona. Cabanga ukuthi kuyadlalwa wena la. Xa nisuke nikhuluma ngephawu cabanga ukuthi nikhuluma ngensango. Ndiyakubona. Cabanga ukuthi nikhuluma ngensango. Nokuthi hayi umamami utatami. Nansi. Nasi. Uyazibonela na. Nasi. And uzibona nje zinhle kanje zilethwe libhangela bafowethu. And ungacabanga ukuthi niphelele la. Lithe xa niqeda ukuwina la. The following week ndabe ngithola iplus eCarltonville. Ndihleli kanje nje ndipho iplus lamahala mina ngenxa yebhangela liphi nale. Ngenxa yebhangela lento le ubona amadlozi wakho la awuzungitshela ukuthi uzoyobona obani if ubonela uElon Musk or umlungu usuku uzomsiza kunento abakubonisa yona abantu abadala ukuthi mhlambi lo mlungu osebenza nawo une problem eso but la amasikhathi esininzi ubona amadlozi wakho le
Uyabona ukuthi niqanda ndiyifaka nasesandleni ndiyifaka simple njani nansi. Lokuthi yaskenya. Ngicabanga ukuthi wena ndingahlala ndiyeke nje yonke into sendihambe kangaka la uNkulunkulu enzame kangaka ndihambe lofocusa ku ukuthi nizoskemana nawe ngendiyenzo nonsense. Do you know ukuthi abantu abaskema ukuthi umuntu xa uhamba nama bodyguard ukwanibona mina nama bodyguard ngeke unibone mina nama bodyguard ngeke unibone because of xa ndisebenza umuntu ngokwenyana andlali mina bafethu mina nisebenza umuntu ngokwenyana ingakho nje nabantu abathwele bemangala abantu abaninzi umuntu ndimkhome ndithi wena uphethe into ekanje nakanje uthwele wena and nizokuhlaza ke lapho nizokuhlaza phakathi kwabantu ukuthi wena uyathakatha wena andonza nganibhenya bafethu anibhenya ndonza following week dabe ngithola iplus kumanje ibhangela linisebenzela ngokusezingeni uNkulunkulu nedlozi banisebenzela ngokusezingeni ingakho lithi khawutheke nimisa yonke into you understand ithi nimisa yonke into abantu banikezile opportunities ama promotion ndibanikezele opportunity kuma business ndibanikezele abantu opportunity life ndisalinde namanje lo ka Raf wase Potchefstroom ndisalinde lo ka Raf namanje siyabonga kakhulu uChoko ndisalinde lo ka Raf xa ifika na njengoba 2 years iyaphele yakhe ngoMay ndisho ukuthi iyasebenza ngoJanuary February March April May yabo una 5 months ukuthi eze lapha kum mina ndidlali mina bafowethu mina ndidlali andifuni nje kube ngathi anifuni ube ngathi ndiyakwenzelela mina ndidlali mina funeka into yabona into ufuna ukuyibone mina nifundanga mina bafowethu anikhuthaza ukuthi abantu bangafundi fundane bafowethu indlela nami idlozi elindenzele nga umntana nami ndimfundisa blind umntana nami uyazi nje ukuthi xa sithetha ngesikolo anifuni ukuthi sibe sibuzana lapha akuyona ukuthi angani question okanye ngathini you understand but uNkulunkulu indlela anibusisa ngayo wena kuyokwenzeka ukuthi uNkulunkulu akubusise ngcono kuyokwenza komnye angakubusisi njengami nasi stofu anikasithashi andikasivulise sisha nasi vele istofu sehasini naso esasikhulu but ngikhuluma ngesi ndasiwina abantu bazokhumbula ukuthi ngithe xa niqeda ukusiwina ndayokwenza ilive emfuleni bayakhumbula abantu kahle ndayokwenza ilive emfuleni ndiphuma straight eSpa ndaye emfuleni following week ndanikeza iplus elinye elikhulu blind mahala ndingasho nasemntwini ndithi hamba yokwakha menifuna ukuthi wakhe hamba yokwakha unikeze permission ndimi ndithi mhlawumbe thatha imfuyo yakho uyigcine lapho yenza anything ofuna uyigcina unikeze permission ngoba ngelami ibhangela bafethu si understand abantu xa bengafuna ukufakaza yabona abantu xa bengafuna ukufakaza ngenye imini nabo bazobona siyasawubona khehla sawubona ngenye imini nabo bazobona abantu bazobona bafakazi yabo mina nikwenzani kwenzela uNkulunkulu nedlozi bafethu nibonga uNkulunkulu nibonga ledlozi yabo ndibonga lidlozi ndibonga uNkulunkulu andenzela abantu ipetrol lami izocima sendiyishaja umbuzo eyi-1 ukhuluma kanjani ngemali ungenamali akusho ukuthi funeka sithi xa sithi unemali funa ube nama-1000 amaninzi or ube nemali ebonakala sikhuluma lana noba imalini ona ekutisi kubonakala ukuthi u2 cent ukhona okhikhayo sitshele ngento yebhizinisi nawe sibe sibona ukuthi elakho ibhizinisi liyahamba ndoda sibe sibona ba nawe ekutisi uyahamba empilweni ungasitsheli ngento ongenayo yabo dikhiphe ivideo last sendiyaqala ezinyangezi ezithi sisebenzisa umthinyana ziyaqala ezinye ziyathetha ngithethile kwi-live ukuthi kune-client ebeyifikile ifika namabhanda apha kumi bopha amabhanda umzimba wonke bona mna ndiyinyanga but angeke ubone ngisho nebhanda elilodwa ibhanda ozolibona ngelinganakekanga ibhangela uzobona ngesiphandla ukuthi hayi ngumuntu weculture ke mhlawumbe ndathi bafowethu xa kufika lo muntu lo ndathi yazi into mina ngicela ngiyami isente ndicela ukuyokudubula mawuthi awudubuleki ndicela mina ukukudubula uzozikhethela abantu ukudubula umnwe or ndikudubule esandleni or ndikudubule enyaweni
because wena udubuleki hayi komela ukuthi usabe isibhamu uyasho uchongwe uthi sicela inamba waye kumele ukuthi usabe isibhamu andithi awudubuleki ngoba nifuna ukuqeda lento yamanga ukuthi abantu mabalashwe ngokweqiniso kade nifonela umntanami uthi mkhulu ndilanda imoto this week i-brand new car ngomnye owabathola i-accident la ngoDisemba ndamtshela athi akuzolunga funeke bafethu isitha mesikubuyisele ezantsi yabona funeke mesikubuyisele ezantsi wena ukhuphuke if mhlambi lesiyomzekelo kuneyando kuthiwa intoni yabhiya konje bathi intoni ezibhiya zasemakuleni yoba ngathi is-advertise uCoca-Cola kuthiwa intoni ezadrink zasemakuleni funeke xa ngaba botya drink bayibiza ntoni konje andigulisayo uyabo if isitha sinomono ukuthi udla le drink askisi anhlekisa if isitha sinomono ukuthi udle ya drink esemakuleni udle nasi stone ukhuphuke yabo xa idlela umono ukuthi uphethe bayibiza ntoni nathi xa zijika emqondweni kuneya drink yasemakuleni bayithi intoni ikhola something like ikhola khona igama la khona oh sorry age restriction askisini manihlaba ngenye senzosaba nokuvula ilenda bafethu ezinye izinto ziyahlekisa ya izinto zinjalo so bafethu uyanithinda nje kwinamba yami guys I think mawuphoswe ngoku andazi guys ukuthi ibhangelo uzolibonaphi yo Thixo ithi ngeke ndiyawuvala live bafethu bathi in 10 minutes bayalendo bayayiblock iaccount bayivala le live le niyayibona pha ezantsi featured inamba yami kwibhayo bafethu lo live lo nizowuthola ku YouTube nizowuthola kwa TikTok nizowuthola kwa YouTube bafethu ibhangela liyaqhubeka le 3 months nizobe ningekho ibhangela nizobe ndili-supply abantu ndiwasebenzile amabhangela amaninzi aseCarltonville endanamandla kuphela wena uzothi kusho ukuthi uzocela i-account number mina nisebenza nge-account number uthumela i-account number 1002 ubese uthini sifaka 1002 ku-account number uniphi address yakho uphepho seduzana bathi 10 minutes bafethu yazi senikhuluma nje senijahile ulen unipha iphepho inamba kaphepho seduzana uniphe amagama nesibongo okunye phofu zokuve phone nifuna ukuvala live bafethu before le 10 minutes okunye uzokuve phone so bafethu nifuna ukubonga kakhulu isikhathi senu nawe ubuzo ozifakazela egroupini ungena mangaba sowunebhangela awungeni ungena bhangela uyofika ubufakazi bukhona if abukho ubufakazi uthatha imali yakho back ukhululwa ndimi if abukho ubufakazi uthatha imali yakho back uyofika ubufakazi bukhona every Friday namhlanje ku Friday sinomthandazo ngo6 uyaqhubeka futhi ndivala nje lo live bafowethu ndicela kakhulu ukuthi emthandazweni nibe khona namhlanje zimiseleni la nikhona noba ubhizi kanjani kwasinikeze nje noba i5 minutes sinikeze noba i5 minutes yakho emthandazweni namhlanje nibe khona kubalekile ubufakazi bonke sibuthule emthandazweni xa siqeda sami sobuthula nase groupini ubufakazi obujulileyo ukuthula noSimba because bakhona ubufakazi obujulileyo sibonge kakhulu guys siqhubeka nje sihloniphane egroupini sithandana lapha ko live siya